اینجا جزیره شپیتزبرگن در حلقه آرکتیک است که به نروژ تعلق دارد. ولی سفر به اینجا بازگشت به شوروی سابق را میماند. اتحاد شوروی سال 1930 یک کان استخراج انگشت را در اینجا اجاره گرفت و این پایگاه دور افتاده هنوز هم در اختیار روسیه است و از طرف آن مدیریت می شود. یوری سیلنکو 17 سال باز اینجا کار می کند و مثل دیگر انگشتکنها اوکراینی است، ولی می گوید رابطه‌های بد روسیه و اوکراین اینجا برایشان مهم نیست. Здесь и с Россией есть, и с Украиной есть. Украина, кто живет, например, под, как говорят, ДНР, ЛНР. Вот. Ребята, которые живут там, например, Селидово или там вот с Днепропетровска, парень приехал, мы здесь не ощущаем разницы. Кто там тот, кто там этот, кто там тот. Мы шахтеры. Мы выполняем нашу задачу. Вот. Добываем уголь. انگشتکن‌های اینجا مزد نسبتاً خوبی می‌گیرند. کان انگشت به شرکت روسی آرکتیک اوگال تعلق دارد و تمام شهر خانه‌های انگشتکن‌ها و مهمانخانه و کشتی‌ها نیست. هرچند سالهای زیاد است که شرکت زیان می‌بیند، ولی به شرافت کمک‌های دولتی روسیه کارش را ادامه می‌دهد. Деньги от продажи угля ни в коей мере не перекрывают бюджетные ассигнования дотации на содержание здесь Треста Артик Уголь и поселка Боренсбург. То есть, по сути, на сегодняшний день Россия продолжает платить за свое присутствие здесь. Это вопрос же большой политики. Мы имеем право говорить о том, что Шпицберген не менее наш, чем норвежский. از برنسبورگ تا مرکز شهر لونگیاربن در نروژ با قایق در 3 ساعت می رسید، چون مسافت بین آنها 55 کیلومتر است. ولی گویا به جهان دیگر سفر کرده اید. در اینجا سیاحت جای انگشتکنی را می گیرد. خبرنگار نروژیایی بیرگر امونسن می گوید روسیه برای نگه داشتن کانهای انگشت فقط یک شرط دارد. روسیه بر اساس قرارداد فقط در صورت می تواند اینجا بماند که سرمایه گذارد. I've been talking with people high up in the Russian system about Barentsburg, and he made it very clear at that time, that we are in Spitsbergen and we are going to stay in Spitsbergen. And the coal production in Barentsburg is not important at all. It's low production, it's low quality of the coal, and they don't have much money for the coal. پس از سقوط شوروی حضور روسیه در اینجا کم شده است. اینجا محله پیرامید است که سال 1998 رها کردند. زمان اینجا محله شمالی شپیتزبرگن بود. Здесь не такое ощущение, как во многих заброшенных поселках в той же России, Сибири, откуда я, много заброшенных деревень. Но, тем не менее, там другое гнетущее ощущение, что действительно люди ушли и не собирались возвращаться. А здесь же все эти вещи, которые оставили, фотографии, мне кажется, люди все равно надеялись на лучшее, что они все равно еще вернутся сюда. در این شهر متروک نیم پیکره لنین مانده است و یکی از چیزهای دیدنی برای سیاحان است که تعدادشان زیادتر می شود. У меня впечатление, что я попала в город потерянного времени, и в котором очень страшно находиться. Такая ностальгия, вы не представляете. Ностальгия? Да, ностальгия страшная. اما سفری سیاحان مشتاق زمان شوروی فقط سبب حضور آینده روسیه در شپیتزبرگن نیست. روسیه حالا عزم دارد مرکز علمی زمین شناسیش را وسیع‌تر کند. مدیر مرکز هم بسیار خوشحال است. Очень большие средства выделены для развития науки именно на Шпицберген. Я прихожу вот сюда, смотрю на горы, на воду, и происходит очищение. И внутренняя духовность у тебя повышается. А вот первый раз, когда я сюда приехала, в 91 году, представляете, вот как будто родное что-то. Вы любите это место? У меня слов нет. زیبایی شپیتزبرگن به سیاحانی که اینجا میآیند عین احساس را می‌دهد. روز انگشت اینجا تمام می شود، ولی چنین به نظر می رسد که روسیه راه دیگری را برای ماندن در اینجا پیدا می کند.